Mana inyare ipolo kom report machalo koda mano mabende jimathoth pod bedo wacho ni mondo oyar kendo tere gwenge mopogore pacho kaka luore koda wach mar kunyo mula mabende medore. Kawadhi nyime en riwruok mar Horn of Africa Institute kachiel gi British Army Training Unit in Kenya siro chenro mag kedo kod nyange mar nyiri e kaunti ma Isiolo. Tudruok makamano jiwo chenro manyasani mano mar fwenyo kuonde ma ji pod time nyange mag nyiri. Piny owacho mamalo noketa geta mar tieko nyange mar nyiri kachop higa mokalo. Sirkal kod riwruoge mamoko medo jiwo chenro mar chopo lekno. Kata kamano jokanyo ywak ni jodak moko pod pando weche mag nyange mag nyiri mabendo miyo gin kod pek e yango kwan nyiri madipoka kale midhiero no. Kwa sababu number 1, huyu msichana ukimweka kwa seclusion wakati ametailiwa unamfundisha vile atachunga bwana. Hakuna kitu kingine, ni vile atachunga bwana. Unasahau she's supposed to have her own goals in life. She's supposed to think about school so that she can be empowered. Actually, FGM is a way of ensuring that girls are not empowered. Katika sharia ile wajibu ambayo imekazwa kutairishwa ni wanaume, sio wasichana, sio wanawake. Hiyo ndio katika sharia. Zile jamii nimezitaja wanaipractice 98%. That means wanaitilia mkazo na pia wanaisema kwa sababu ni sunna ndo wanaitilia mkazo. Although kuna sunna nyingi ambayo hatuzitilii mkazo, lakini hii tumeitumia sana, ambayo unapata kwamba yule anakeketa anageuka haki ya yule mtoto. Na tukiangalia chapter 4 ya Bill of Rights katika katiba, mtoto ana haki. Haki moja ni kuprotektiwa katika harm yoyote. Yule mtoto hajakupatia consent umfanyie ile mambo. Kwa hivyo